جهة لسر مجارة جنگ أمريكا وإسرائيل وإيران أمر راوستن أو حشت روجة هاتي دا سبيكرن لخويانا كن ندياركا ألندو آسو پیش روجه و چبی و یه چه بسری ما کردان بیتو که امجی کتنا ناوندو وی جنگی دام لباجار دهوک و لبهدینان مهوانا که مای گلک رزدار هیا برز دکتر سامی ریکانی ماموستای زانینگه و هر باشور و کار سیاسی رزدار سامی ریکانی تو بخیر هاتی سر چاوه من سر چاوه ممنون سپاس بوده هر ساق بی بسیار میا دست بکی ام دکارم بجن گلی و گازنده و رخنه و لومه یا همو کردانه ده بجه یعنی احتمال اگر های جاره گدن کرد ببا قربانیا برجوندی و ولاتین زلهست هر جاره ده بجه خوین و روندک جبوی کردان دست کفت و پیک بجیان و پیکنین جبوی وان گلو دبی جنگی که هاتیه دست بکرن احتمال اگر های دیسا او دیروک دوباره ببا دەستپێکی سڵاو بۆتە و کێناڵایەوە و بینەرە هێژە پێتەوی ئەم ڕاستی بعدەکێ دیە دیری عاتیفیان بەرێ خوددەینێ واقع دووەلی و ئەڤریکا یەکۆ ئەف قۆناغەتێت پەریتن نەما تەرسی بوو کوردایە تنەیە بەس هەمی لایەن ئەڤریکا مەترسیێت خۆی هەیکێ شێوازێکێ شێوازە مەترسیێت وە ڕۆژ بۆ ڕۆژێ مەسترە لێتن یعنی ئەگە تۆ بینی واقع عربیدا واقع حتى تورکیدا حتى یە ئەوروپا ئەڤریکا اگه دوباره خبده مطرسیت هاید گورانکاریت وی سردمیه چه بن تایبت سیاسات ترامپ و مشروعیت منطقه دا چه سر واسط عالمی چه سر واسط بیجینی هرمی چه سر واسط اگه بینی منطقه هش نزدیکتر کد وی دیماهی دا آواتی تکرن الپشتی هفته اکتبره ام دی بره خداینه یعنی گورانکاریه که مازن مطرسیت بو همی عالمی چکیه یادت میتوه دیگهش نکا ام بیجین سردمانه بیتن دی و گورانکاریا هر لحنه که تقریبا دیو چونه که جدی بوی چندید کرد که او گورانکاریا چه به هاتیه گریدان و برای کی و چید و او دی چا خود نافوی گلشو که داشت خود پارایزی دو بردامیه خود دتا خو همان وقت واقع کردستانی جی افریکا توی قناغ داد بوریتن هرچند ام راستم بحسن که مطرسیت هی بس فراز جی بو کردایت هی مطرسی و فراز سرکفتن جی بی مطرسی نابن گورانکاریت قناغت دا یا گرنگی اوت ام تیب گهین واقعش کی قناغت دا ام برف کی بچین اف گورانکاریا ویگا ویتیتن و او درچت موارگتی چه سر لای اقلیمی چه ناف دولتی چه تایبت امریکا یعنی گلک بحثی چندید کن بهیوی بون نباوریش امریکا بس همان وقتا که برخده بالمقابل ام بینین حتی ویگا ویجی هر بی امریکا پارستی فریما کردستان جی گلوی شوازی هاتی کرن معنای اراده هم دست کردانی نکتو شی خدانه بریاره بی پینگاوه که پاویجی آن نهاویجی احتمال $1 تو ضریبی بدهی نشد تو $1 تو اکو بیشن فرصای بوده چه بیتو چه قناغه کدی تریدا بلوی چنده سانگی مستر و اراده خص چه کرنا پاشروجه گلک یا دیرشوی چنده کمه بریارکا یا اکو بیشن یا اکلاکر هبیتن دوا قناغه تپرن اف واقع اقلیمی دوالی بلوی چنده هشیاربون چترین اکو بیشن درفت ریکه و اگرتنا بریارا کردید و قناغه دا هشیاربون زیغ پینگاف نهاویتن اوه قناغ سرکی و چیتن ریکه اوروکیا دیراسا واقعی بگی هندی تا پیچه بیتن تو نبیه دست پیک و اکو بیجن گرم نبی یادوی همان وقت دا تو برچاف وارگیرید قناغ با قناغ پینگاف ده چه بیتن اوروکیا مطرسی همی سرچه بیتویان بزانین افریقا سیاسات ترامپی سرعاست عالمی دا بر آخونتوی جدا هنده جاجی هفت دجی اکودو ولو واقع که عالمی که حتی سیاسات عالمی نظام جتشار رفتاره گل پاشاروجا پنگاوا دیا یا ترامپی دی هاویجن دیت قناغت دا هر او گوتنیت هف جدا آن ده بینی گرم بود جرکادی پاش و ها جرکادی اکو بیجن دجی جهته که جرکادی تناظراتن جرکادی خطابت و اکو بیجن یه مستقرین سر ایک شواز و همان وقت دا کت نشه توقع که درستایی که کاکیش و گوتنا ده جه بجه که ده هم بینید همات مفاجئ ایکش و بریارادا و اونا برای خطا چلعنا بر به چنده
وخلق همية أفريكات آستا كده تعامل وقت كتن كو همية آخفن ترامب بدل تواصل بكي همية جدينة چطور شوي كنت مجازفه كي بكي بيجي بلكي آخفنا يوانا بيت آخفنا كودي بيتن معناه تو احتياطي بس تنياكي هاتو چو برجوان ديات تدا بيتن تو يهشيار بي تو بحذر تعامل قلب بكي چونكو اكي هاتو چو اوي كو عم بيجني واصلين بلي بينغا واصل هاوت يا عم بيجني ناخي واصل نشتا أفريقيا تو خو جرم كي بيشتا كوردا وتا تليفونا قالتا بكاتو نشتا الصبحي اسكو هذا توقعت كم ترامب بردوام بونا شريعة كان بيجني الشركة مازن وش برنا سيستم حكمرانيتي عم بيشكينا إيران ديترين تشتا أبصر حد في بيجم وش همي قناعات تخوجي ودهين بينت قناغيتي داجي كو أفريقيا رخاندنا سيستم حكمرانيت الإيراني كتو بيجي دي بهمي الشيوة روخينيتن أثناء بينو بكيفية تشارچوفي رؤيو وديتنا مشروع ترامب سر أصل عالمي بطيبة منطقة دا مجال نين أفريقيا مثل بيخباغ بينكو مشروع ترامبي چند دجي ويكو واقع فوضى كبيرة دا باش همي قوا قلبي كار كتن حتى جنگي جب كارتينن بعد بيخامت چه تشتي بيخامت همي لأنا بيختا چارچوفي مشروع خدا چونكوي مشروع كي دي قلقي مازن هاي ريختنا في منطقة أفهب دجيت ايكودو بيختا چارچوفي ركبتنت خدا ومصالح توجه برشافوار بگیریتن و میزانی راز دکتن مسترین اكو بيجن آرمانجا ترامپیه چونکو مشروعی که آبوریه ريجتنش كفتنا دولاري ريجتنش هاتنا صيني وكنترولاوي سرشيكة عالمي تايبت يا روسي جي بردان بوناوي وتحكمات نفط وغاز آسيا الوسطى سر آسيا عالمي كو مكانتكم مازن دتا روسي جي همان وقت دا مسألة غاز وغاز تعامل كناوي هاتنا الصيني وهاتنا الروسي بمنطقة الشرق الأوسط جي معناه مكانات الدولاري ياكوب بتر سانجي جريداي نفطي با هل حفتي هذا حتى في بترو دولاري با معناه مكانته ديش كيتن حتى آسا كي جالك مازن بلنتي آرمانجا كسركية باراتنا في بكتن باراتنا في نتويش معناه آرمانجا باراتنا دولاري همان وقت دا كنترول غاز و غازا دا تحكم السيكت عالمي دا بكتو شيطن زختي سر روسي بكتو شيطن صيني مجبوري بكتن اوه ايكش بينغاو السركية بل بچند فوزا هبولا فوزا برو واجی و آرمانجایا باشه بس بتوی ام بزانجی پینگاوا دهاتی ده چه بیتن اکتا پسیار هبید تو احتمال پسیار که بگی دام بردام بید سر بله به هزرو رامانا تا دوی روشی دوان کافدان اندام نها سرکردایتی کرد ما بست من هم هیزن روجلاتا کردستان هر بها باشور کردستان با وای که باشو ریکوپیک سردارید قلبی روشو نها دا کرن آنه دیتم حتی بگوه راست افریقا تو بینی لاین جدا و جدا بیچه که ماسیات ویده هی یعنی امیوش شیوازی یکو افریقا دهف دجت کرده شب اکو برای خدن اعلامه که عربی اعلامه که ترکی اعلامه که حتى ناف دولتي باش تشتكي جلك ناي درستاي افريكا بيشان عالم الدم وحتى وخرجي بتزختك جلك مازن حتى سر ايران بخوجي كو هندك بينغوا دجي حتى هرما كردستان باويجتن اكي هاتو چون اف چند بردوام بيد بس وقت تعامل كرن مشكله نأوى كو تو بيجيات قلم آن قلم حتى في قوة اكي كرد چند رفض جي بكن مشروع هفريكي شوازي هفريكي احتمال همي قوة استهدافته بكتن بل چند هشيار بون نبس اوه كتو موقف خود دیار کی بس پنگاوه که هشتا ماستر داخازیا وی چند بکه بیا پاراستن همان وقت داجه بیت ویا نقطات جیا مطرسی اوه افریقا ناچه به تو شیوه که جی باش رونجی دیار بکه که تو افریقا هیچ گل مشروع امریکی نینی افریقا تو بینی که چاوان رفتار كانت عربة حتى تركي جي آخونتوا جلك اكو بيجن يعني خاندنا كباش بوت كاتن كوي اشارات النت هندي كو ام دجي امريكاينا يعني طيبتي كي وكي كردا كاتو بيجي ام جلنين اف شريتتن معناه امريكا وصح حسب كاتن احتمال معناه قصد اوتو يتقل ايراني باشا معناه اخفتن قلتنا اخفتني بيتفيا جلك توازن بيتن اولا دیار بکی مشانینن ما مشروع خویت ما پاراستنا ملت خو هشی وازه که هبیتن
هر شوازه كي هبيتن ام مستعد الجلكن بخامات باراستني وف خطابه جديدنا من جلك واضحة خطابه هرم كردستان قيادية يد كردي شوازه كي باش رفتارك باشد كان بس رفتار كرن جل اعلامه ديتري افريكا بدجي وتيتا كار اینان ديتنا من اعلامه ما راجعان دلما توي آستی دانینه یعنی تایبت که هاتو چو بنمونه فوزا کفته ویدا کار اینانا مثلا کردا وک دجی نتواک وکی ایران احتمال الصباحی تشتا چه بیتن یعنی تو في مرحله دا تو نشي مقابل اعلام راجعندنا عالمي تو ديار بكي كوتو بتر تلفيتن بيك فيجيانا بتر مصالح وحتى حقوق كرديجي يد ايرانجي ما وك اوك ناف وك هر ايرانيكي وكي ما هي لاين دي ازرينا بلوجن افيدي هميا مدفتن ما فتخو هميا فت ما فخو كي چارچوبه گورانکاریه کی دا کو دي اكو بجن ركبتنا كا همي ملت ايران بيتن حتى تا واقع فدرالي بيت هاتشك بيتن افا مقصد تا بنكو دجاتيا كا نتوي دجي ملت ايرانيه انجي دجي لاين كي دي ان بو مشروع كي دي توي كار كنخه اف مصالح برجوان ديتا نيت فيغوفينا نيت شكل ترامبينا انيت اسرائيلينا بري اسرائيل هبيتو بري اف ترامب هبيتو اف قضيه جلكا كيلو دريجا يا مجيا خوي هاي افهمونا هري هم يهيو بردامه واقعك نا شتن تومت بابكت في مشروع كردي نشتن همان وقت داجي ان بيت بلانا كيف جريدت كو دجاتي كلاينا كي ديتري يتكتن انجت مشروع كي وكي بيجي اسرائيلي انا في لايني با دجي مشروع كي نخي ابا مثلا مافانا كرد وكي هر ملتك درفتي وتعامل قال كان كود تشار رفتار اخو كتو بتر باراتنا اخو كت بتر ما في خود دتخو فاينيتن ابا تفيا خطابك واضح بيت بوهمي لايني ديتري كود افريكا اف هجمات تكن سر كردا في التصوير توي ان توشي هندك ليدانا بكتنو و اكو بيجن جراكادي جينوسايد اكادي بسربين او ارمان جوا اوتو بين واقعه نتا بوري بسنيها نتا بوري الشيعيه افريكا جل واخفنا كتب بيني تو بيني درون العراقيتين دجي كردا استهداف عندك لانا يتكت همان واخذ خطابه سني افريكا كتب بيني ناف لان عربي يعني اتهام كردات كان افا بس جي خياناتي همي قودا سيدركيه همي قودا معناه بيتفيا ام في شويد جلك الشاربين وكار سر بكين همان وقت ناتش بيت ام صجبين بيتفيا فراجتين فرصة اكي هاتن بيتفيا اكتب كارناي احتمال جلكاتي نا دوباره بيتفا بس همان وقت بيتفيا ام هشياربين لان ايراني حتى في قوي كرد لان ام بجني روشالاته افروكي حتى اب خوجي تعاملك جلك يا هشياراني جلكن باري بواقع دولينينا بس همان وقت برهاوية خوي كري وتواصل ما بينه لاني ديجي تشدبن يعني تشتي باش افيا قال ازاريا قال لاني ديت معارضة ايراني حولا دانكو اكو بيجن بيك دزبن اكا گورانكاري تشدبن كو شوازك تشبت كو برجوان ديت همية برچاب بينوار جلتن افا پنگاب افا باشا في قناغ دا اما قناغ ديتري بيتفي حتى ام نبينين اكلاي تايبت إرادة أمريكية هلي راستا فيت ام بيجين سيستم حكمرانية بقوريد هي راستا فيتن إيران نبينا بارشا بيت ديتناما في هر دو بعده هشتت خطة أمريكي دانينا نها بلدي چند پینگاوا بری وقتی پیت في ام نها وجين نها برچاورونی جمرا چنینه آسو و الان دا ما خودو کو تاریه ندیاره گلو دوان کافدانا دا گلو کرد هر جی خواه بچقن و راوستن یانجی بزا و حولدانک جوار لوبی بکن که بیجن بله ما کردا جی ما فیا که امش بکارن در روجلاتا کردستان به تایبت ایران پیش روجه دا یعنی ایران پیشتی علی خامنه‌ای مجروله که گرینگو باش جخار موسوگر بکن او افيكو بحسويت كم يعني بيتفيا خو اجبونا كردا ايكش نقطة جلك السركيدة بس نديار كان كأنه ام فيغافي شواكي شوا هم تركيا الشريدة تركيا جنگيدة افريكا ازارينه ولا ندينه معارضة ايرانينه تصبايتو تني افريكا الشركي بكي افتو دي اتهام كان فيغافي بري همي تشتي اف غورانكاريا تشيبوي
علي خامنه‌ای هاتیا کشتن افریقا هستا نتوی هستا دینی یا عقایدی جی نیلاینت اقلیمی و داخل ایران را افریقا تو تن پنگاوه که جدا پاوجی اول مطرسیه بیتو به پنگاوه تا تایبت دی وقتی جی یعنی افریقا پنگاو برهف کردن پنگاوه درسته دانستاندن و پیوندی گل لعنة دیتیت معارضه گلوی لعنة اقلیمی دوالی جی که اطمئنان من مدویتن گرانکاری من مافی خودین من نوید چه ایران پیش بید آمن نویدن اکو بجن ام دستی بین گل لعنة کی در بس قناق اوه مشروعه کی کردیه یه حقه یه مافت وانه ام حول دن گل گرانکانی کمت قناق تید دا مجی اکو بجن شوی مظلومیتی ام خلاص بین و مجی هندک حتی راده که دست کفتیت حقوق مافت خو هبن توافق شواز چترین تشت اواجی ترى كابتن قال همي معارضه يا ايراني هبيتن قال لاني دي هبيتن بقران كاريه شنكو افريكا اف سيستم نبس كرد افريكا توشي ام بيجين مظلوميتي و كنترول دكتاتوريتا في نظام بري وبونا افريكا ملت ايراني تقريبا حتى كتبينيش بينجي الشيس الصادي شنا بيتن حتى الشيس الصديجة نرازينا واقعي واقع دي برف قران كارية شي بيتن بس اكو برف قران كارية شي بيتن بري ام بيجيم كوتو بينغاوا كي بوفيش صباي تو ملتي ويب كي دجي خو ابا خلتا بيتفيا تو بينغاوا واسو بوفيجي قالوي حزا هاي الداخلي ودي برف قران كارية شيتن قناغتي حتى اكشر بردوام جينا بيتن السيستم حتى رادا كي بيتي في عندك بينغاوا بوفيتن بو اشتيه بو غوران كاريا سيستمي ومافت بلدي احتمالا برف قناغا كي ديفيتشيت بيتي في تو برهافيه بو ويبكي برهافيه هرواسا قال او لانه دي النرازي قال لانه دي او نقوي ديجي افريكا هنا داخل ايران دا بيتي في اف شوازه اف هشيربونه في شوي بيتكن بو قناغي اكي هاتو شو ضربك مازن هاتو الإيران دا واضح فاوضا شو اوي قابت بيتفيا تو وكي دا فوفيجي بتر منطقة خويت كرد بيجري دا باريجي شكو دي مؤامرات الدولي هن دي شرينا خويت شي بيت افتشت همي يعني برهبه ويقابل همي تفيا تشيار بنو باراتنا ملت كرد بكن داخله نبس سر آستي شري وهاري كاريه بس سر آستي عالمي اعلامي او چابري ويقابل تداكرن المنطقة روش آوا سر آستا كي جهاني هميا كرد كرنا ايك بيتفيا نفسي موقفت قناغتي ده هبيت اكي هاتو شو بو قناغاتي هبوا بيتفيا فيقا بجي نشان دانا داخازيت كردا هاول دان بو دزوئينان هندي ضماناتا شويت جدا وجدا چيا ناف دولتي چه ناف قوي چه حتى قال اوبوزيسيونيت ايرانيه كهاتو شو غورانكاريا كا يا هيدي جهاتا كانت قناغتي ده بيتفيا بينغا بو چنده بيرن باشه نها هندك شارزو بسپور دبجن اوكو ولاتن عربي بتريليون دولار دمن بهور دي بالصالانه دبردن بايكا ولاتن روجاوا امريكا لید دمكو او ايرشن ايران هادنا انجام دان امريكا هوال بندن ما دست جي ولاتن عربي بردانه ل عثمان باشور كردستان تا راده که زور تا قاسه که زور د پاريزن اوكو دست كفت نرخاندن آتا جبویوه که چیه؟ بکرد و کرمانجی برسوان مبده همی سپاس دار بر. يعني بتفيان بزانين اف برنامج تاكلن اف مشروعه ركبتنا كهي ايران جي زانيت اف عربي جي زان مشروع فيغافي تو لازم ما كان نشين تفاصيل بشنتي دا اف مشروع جورانكاريه مشروع كي عربي امريكا وكتب بري خبديه قال حلفاء ويكويكش وعربا قال تناقضات توا هفدجي توا ايك برنامج نينن وقال تركيا وحتى رادك حتى قال اسرائيل يجي امريكا ما بس واجي شواز جدا افهميه كمكنت ايك حلقه دا ايك اكو بجن مشروع دا كو همي كار كان دي مشروع كو امريكا ترامب اينا في منطقه دا كو مصالحه هميه برشافيه ورجتي هر پنگاوه کادی یا تابتن هم بینی نبسه هر برخده گل هنده گل پاکستان امریکا مشروعی که پی و گریدای کنترل غاز و غازه کنترل ریکت سیکت بازارت اقتصادیه و ریکت و گهاتنیه که خالق سرکی امریکا بس جه که اکو بجن نکفتی بنوی کنترل امریکا ایرانه
ایران بیت ویا بیت حجمه که داد آسا که داد اوجر کفتنا بکتن في شيء وي أبا همين دي مفادار بن أف عربا و أف تركيا و إسرائيل و أف لأن همي خود بينن دي تشبن دي بنا خدان مشروع كي آبوري جرتي و بيك جبهة جري داي قال أكو بجن نركبتي سهندا نقاطة بس حتى كي هيك حتى راده كي مصالحتوي وارمانجتوي السركي احتمال تشارچو في ركبتن ده هي توازن وبالانس راجتنا امريكا كتن شانت خو وتعامله خو وشغل تركيبي تشغل عربي تشغل اسرائيلي بيت هيك بشيوازه كي شيوازه مشروعات خود امريكا يركبتن جدا كتن بس بله. همي اكو بيجن بله. نقطه سركي بين برچاوه یا منیت امریکا کردات وی معادله داد دید نامن جی کرد چه ضریبت گلکت مازن نادن اف شیوه تعامل گلت ده کنم دید نام قناقت داجی او کو بحجت کن ده کرد نزا پیش به نزا ده چلکت افتشت دید نامن هیچ قناقت داجی افتشت هیچ برو واجب از بینم سرکفتن آوه و بردام چه شکلی هی یعنی امریکا کرد حتی حد که گلک مازن یه پاراستیه ناب وی مشروعی دا قناقت دا یا ما یا ایران کاده چلید او حتی وگاوه یاشمن هشتا وقت یبو مای بله سپاس جبای میوان ما گلک ریزار دکتر سامی ریکانی کو ماموستا و سایدای زانینگه بو لباجار دهو کار رنگین دگل مدا بو